State Arm Wrestling Championship team champion an di an lom do na wona kan program hi adut zol na pi ke men chu arm wrestling team champion trophy hian ai zol hi ala pel lo sima voi khadak pel na ne chu polung le district in kan la ai trophy mo ta kan la wona hen kan medalist an lo kim theilowa enge action jin bo wang te re har san na sang sang awang te ron kal theilo an oma players kan ko kim lo le me ya tin ke mani helai shoi tu te ho ngai po tu sa min kan kim theilo wa so LDSC changa kan so LDSC OBIO in pu den yela LDSC assistant secretary lo del thaya chuan chapchar kut miss helai ram thar ve nga kan leya lunglei chapchar kut miss ania ani gona kan som na te ngai poi mo in kan kwal za atani mo angu kan tia dekira tu soina hun te kha kan ve mai te ya lo in ring sela ko ngai lo ding re re te se ma kha ve sim sim alom nan ti ve sim sim suat athang tu de singa kha te kan president te ho hi antela lok kwal na sa ni khan ave kwal na sa kalo ena gona hian hun ni om ta kan wanga team champion hi shoi tu ten manjana kan committee in lom hi kan phu kan lau tu hen an phu kan president an phu kan ti wangin gona hun kan vote se dia maro chu tu sa min kan ko kim lawa ai ro chu poi kan de kan zet ni chuan dan program te kan bang rei lo wanga kan treasury hun sermin man sakanga pathian thu chair le tong trai te le thu cha du te pon le yang adin ani khuta kun kan lo dan lok don ya pathian thu kan chia ra thu fing te bung som ni chang som ni le pakua bung som ni chang som ni le pakua hi kan chia ra nge tangwal te ro pui na chu an chakna ni putal te moi na chu an lu tu ka ni ti kan hu ani atu kan chia tel pan kan tan mal som ro se amen voina hianin kan ngai thak tang khanin lunglei district arm wrestling association in mel lung poimo tak kan phuna nikuma kan khia Mizoram Arm Wrestling Championship team champion ni na hon lau mai kan players te aro pui le maya lom phu kan tia lom mi kan cha ka hei aya lung deuh le ro pui deuh pon ti theini se chu kan duang ti ka ringa hei kan tin to te poni boka voinia hianin kan lom le kan lom na hun kan mangdo na players te choi moi na hun te kan mangdo ni ti ka chu kan phe theu ani ti chuan khala pang kha chu kan sei to lo mai nga hun toi de ka manga pathian thu kan chiara khanin tlangwal de ro pui na chu an chakna ni tia chak him mai hi alo poi mo riu mai ka tia mi hring kan ni chu ke chak lom chi ka ni ka chak lem lo wa ma ro chu chak lem lo chu hianin chak hi ka lom ve him a mu nam ka tia mi chak te che vel de ken thina mark felix kum somwa chuang dei to ana chak zia de ka era makhi ka ti em thina runa mi pakhat india mi khan mani khan a record te khan khum ta mai pon ya hun rei fe ka hercules hall tan ding ka ria ka be chonin record na ne ga ni kum somwa pel to ni ya chu tiang chuanin tuna po hen hei liam lara ta po kon ria divon lara te po kum somli pakua ani ka ni rual vel chia khovel players tha arm wrestling a players tha bel pon ani ya pani la vel ani ka ria tuna hen ranking a khanin khati vel khani ya mihring hian chakna kan ngai lua pathian po he lo ngai lu ni kan that lai hun kan chak po hi pathian po lo ngai lua chu min ti moi tu tak po ni ti tat ni chu wang chuanin voina hianin Mizoram Arm Wrestling Association nuaya state championship na ya hemi team champion kan ni na hi alom mom mai pian am panga hianin kan players ten chuan oma chumi ya chakna nei thei tura inin ser na te nang mani him mai chumi ta na inin von thiang him na le inin thunun na song te pathian in mala som nin ka fia alomom le ani chakna hi ka ti thina ka seita kan khan chak hi ka ngai na munam po tia ka en ken thina chak velem lo mai langin kan hwang rai han ti veng yeli lang kum somwa kana ting che lo dewa maro chu khala de khanin chak him te hi munam ka ti bang lo thina
với nia hiền in bắt thiên thu này nó chắc nó phải hi chú ở đây đó là nhị tí cái cái lúa mà bắt thiên thu thì kan en á điều đó nó mi à thì bao khai in ít chắc nó chú in yang anh yang tí thì bao kan hùa mà khóc mày à chắc nó thì bao lâu tí rồi thế yang bay bữa kan hụt ta nè chú vàng chú anh in với nia hiền in kan press thì point câu nó sẽ là đủ sắc nó cái làn chú à in chắc nó thì bao lâu bung đâu thì vàng tuần ai à rồi bây giờ thì bao hiền in mà cái nó son thieng tí cái ringa sáng thì là sớm thì bali cũng bắt đầu khai in team champion hiền lũ này hiền anh cô ta đều tất mấy này này thì bộ máu ở đây là tiền đồng thì sợi thì đồng này chúng mình tụ cho nên toàn hành là dễ đâu rằng in thấy là năng mà đi ôm đi đi khaiกันthiệt bây giờ lấy cái phía cho chúกันsợi đủ anh này in rô bùi nó chú in chắc nó khai này thì vong rằng u rằng in chúng mình đi chết hay là cả chú anh in rô bùi nó đi nếp hay là cả khai in ven khát u rằng in đi khaiกันเพลย์ส่งจะตอนขานินทลายตั้งวัลเดโรปุยนั่นจักนะตั้งวัลเข้าโลปะดูง่ายจนกันขี้อินโรปุยนั่นติดช่วยทีละกันอินเวงตัดมุลังอินจักเดียวตัวรินปะเทียนินอดูเจ้านี่ดีฮีกันขี้ตะปอยหมดเลยอันนี้ปะเทียนเนี่ยตรงใจลัลปากันปะเทียนกันป้าฟ้านี่มีมิโซรัมสเตทแชมเปี้ยนชิพนี่กูมันไอโซตากะcái này lúc này district arm wrestling association ai ở cái thế kan players ten chan vô rô pui tắc mấy anh luôn chăng he team champion ni na hi aizo la cùng mấy một tí chú kan phía trên nào chuan aizo là pe lâu ni kan phía với nhiều rồi chuan nalpa nang man players tắc tên min pe association balang na tên nang in mali soma thalai da thin nuwa phu na tên này tira lalpa kan players te pon thorim na te mali so mai om puya team champion hiya ni thein lalpa lo siama i khoi na vai kan lom heya lom thu kan ofil che ni ti chuan tuna lalpa alom na le kan players te choi moi na hun kan mana hianin nangma kan zinga lo tel langin he hun thi nangma ne na kan mana i thu kan soile kan chiang toi te lalpa kan safai atana tharau lam mal som na lệ lalpa kan khi sel na von ulup na ko ade po min chan pui tu poi mo takalo ni the tu ta karon deal chia kan hun abul lalpa na min chan saka ato bin hroi thleng langin kan zawai tan lalpa he hun hi mal som na lo ni se kan duai de karon deal che lali su kristan ngin de karon dile amen ole una chuan report kha kan GST khania masih loa akan assistant secretary zokin Dr. Rose tiếp về ngồi thì bạn là khác em ấy, ole put chairman lo me, chairman ina suyang khanin kan GSC chung ko chiat to na vain aizola akala chu wang chuan report hi karon pedon ani ya kan buat sai venuala maro chu kan invite te anron kal thalo ang reng khop maya ama sain ei pudania la chunga khanin lom thu kan soya ahun lutak senga helaya kan somna te ngai pui mo wangin lom thu ka soya tin ta kan mis chapchar kut po kan somna te min ngai pui mo saka chunga khanin association io in lom thu ka soi bok ani report ka tam pui kan soi zor menga ama sain khoi tu te kha introduction kan nei ve shim manga kan president kha loading ta se o he kan president ya pu kelarin puya ani chuan vice senior vice president kan chairman lalnun puya tlaw ania chuan vice president hi aron kal theilowa SRL ram enga hi chuan secretary a soyang khan zelal zom diana chung ko cheto na vai nai zola ma ke hi joint secretary kan ia arol mai zola tevala mintimaya tevala ti hian min thema zo ke treasurer kan mun ser min sak tu pu de bin zel fakzuala kan finance secretary pula ruat dika sailo lama local la video khan kan la vesia hang hui tu voina live program ron kal thei te kan ni ale alo mo me chuan executive committee member hi som pakhat kan neya maro chu thei kan executive te hi so ei turin an ron kal don nge nakina tul dan da in atul chuan introduction
kan pe thale mai don nia a kan riat thei da ni na ta pui nan swimmers kum sang ni som pariat malam pang anga chun arm wrestling hi lung le a big phejan anung lu tuk lo ve ni chun sang ni som pariata e sata we me hola ikhanin tournament ten bu sai khata tang khan zoi khan aron thang chho ve zela tui ti chuanin ke ni pon a lung le a minga poi tu han ni chuan kumtin event engwa pani atali buat sengu ti kan ril ru ania chu tiang tur po chuanin ma kan la a inter district lunglei district inter high school te inter higher te kan han buat saya lung takin players tam takan ron tela lung takin hun kan manga chu ta tang po chuan players thatak kha kan in muchua ka players thatak taka kan nei pha ta a heng tournament kan buat sai awak te hianin ti chuanin November ni sang ni som ni pali ani chu ta chuan Mizoram Open Arm Wrestling Championship kha lungle a thlen kan dila ni kum November a khanin chu lungle a khan kan han thleng ta a heta po hianin district dangte makti khop khan kan players te an che tha chen khat category a pel chuanin world ranking number 7 ami khatiang te po kha kan lungle players khanin su pop meya katiang khop khanin lung kat players te kha an chuan omani tin kam players te fak tu na tam fak na tu tam tak an omanga chung zinga point kha chu anin sum theya an taima an thokrim le ani ti ka toy te kan sek tel vele buk anga ti chuanin executive meeting chuan in November ni som ni pakua le som thuma Mizoram State Arm Wrestling Championship om turatan hian tinge lunglei tang hianin kan ti veang ma kan lak veang ti an ngai tua chuta chuan kan players mi som pali tir ni se tin committee chuan an rela ti chuan players som pali kan tir pheya chumi ba ka chuan official kha mi te kai kroi tu tur kha committee tang kan pati kan ruan poka ani kai hroina noya chuan State Arm Wrestling Championship chu han va peita a soyang khanin he Aizawl district lap he trophy an ala pel ngai lo shima ti lunglei district ka kan players ten yang hianin trophy team champion ni na an ron changa he trophy hian lunglei aron theng ve ani tikha kan chuang takhat kan soi ve ani chuanin medal dong tu te kha kan tim lo viau mai theya kan soi ve la thuma om ka kan lo ding don nia Ruben Lalma Izuala te hian in 60 boys 60 gold medal la ti chuanin junior le senior ala ani ti chuanin adot le chuanin Steve Lallimpuya lo tro ani hi 50 kg gold aron la boka chuan Emily loading se Emily hi 60 kg gold aron hot bok ani chuan lo mome Lucy Lallimpui hi 50 kg gold aron lon boka ti chuan Brenda hi omlova 60 kg gold aron lo chok boka chuan biak siam lian a hian 80 kg men's silver le left handed 80 kg tho bronze aron lo chok boka Joseph Arlal Ruatika 60 kg bronze aron lo bok ani chuan lal hruai zela 70 kg bronze junior bronze aron hoa Isaac Laltan Puya 80 kg bronze aron lo bok ani tikhanin an zawai medal som pani ngot kam players ten an ron hon theya trophy ro pui takin an ron hon bok ani chuan khang kha ka report thei tlang pui ni ta se nakina engamo chei pa te bon in zo du te om ni zonin kan in zo thei tura ngai taila china kan kroi tu na soyang khanin le kan bun sat bang tu na soyang khan kam players te hi choi moyan phu ko maya thei ni se hei aya lian hian lunglei ordi ying tok ko pa han choi moi te kan chap kop maya ma ro chu association no pang tak ti maya kan nia sum dim na te po kan la ho salem lawa sum nei tin tok angin voina hian kan thei ang tokin an pualin choi moi na hun ta kan han buat sai ani ti kha ka report thei tok ni se kalome kan tuna kan president in thucha kan dia thucha kan ta na player se ta na poi mo tur
bi kan yang chu aman tha ti ang te soi turin lo so mang no moment ku chairman le voina local com te players te le chapcha kut miss te RC no lom chewa tin hei ku Daniela Lunglei district sports committee assistant secretary OB kan soma ni in min local pui thea achunga lom thu kan soya hetianga Mizoram huwa pa dream champion kan ni thei na chan hi abul bera chuan Lunglei district arm wrestling association ruai tu te in lungrual na wanga nia hei hi ka soi ma saber lo thei lova Lunglei district arm wrestling association ruai tu te hi kan in lungrual em kan tho ho na tha thil engemo han in bakkai deuh thin mai la kan ril ru kan pai ren run to lo kan tho ho na anua kan til ti le zel tura khan tho ho na tha kha om je chu no pang ril ru thiang lim pu ang deuh hi kan ni tlatani he association ni chu kan lo tin na bulani ti hi ka chiang em chu wang voina hian lo tin na bul hi enge ni ti taila tho ho na tha ani ti hi kan soi tur le kan soi zel tur pon in ka ria chu wang chuan he pol roi tu te kan tho ho na kan tho ho thata wanga he dianga din mun tha ading hi kan ni players te ti chuan Lunglei district ai o in te chuak do na ti in thuron kan pe thu tha tin reng kan fa chu players ten an zo ma ti hian lo tin na ro pui tak kan sang ta ani nga soi to ang khan Mizoram arm wrestling championship a hiam he trophy hi aizol khopui pona ala ngai lova tun tuma hian hei aizol khopuya lungleya atheng tanol maya hei hi Mizoram history po ania Mizoram arm wrestling association roi tu te po in min lom puya chuti lai chun hetianga aizol khopuya chu asan dei te po hi makhan ti ve in ka ringa chu voina hian ke ni tan chun lom na na satak ania players te thorim na le roi tu te hin lungrual na wangin hetiang din huni kan thleng thei ni ti kha theta ila thain ka hiatin kan soi lo thei lo hei Lunglei district sports committee hei pu Daniela hoina lo tel ti kan soi to kha anni hian kan pol hi min pol dangai hian min du sakemati mai tu rania ma ro chu pol dangai chu min du sak chuang lovanga association somni pariat vel hi an du sak vekanga amaro chu Lunglei district sports committee te troi tu te hetianga du sak big nia kan in siat na hi an fel wang ani maya chu tianga milo don sondan athata wang te sumle pa ya hei to chu amin tran pui wang te in hetiang hlotlin na hi kan chang the ni ti kan ria Lunglei district sports committee chunga polom thu kan soya anni wang hetiang din mun thleng thei kan ni ti hi voina hina chiang hle in ka ria ti chuan players te lotin na chang le chang lo te po in oma hei to chua ke pe na tumru na taimak na ti ram na ne na in be chho chuan India ram Asia khovela in lang the ni ti chianga a chian ne chu ruat tluanga denik ruat tluanga kan ria khovela lang the ni khovela champion trip a champion lo na chu bete bok kan tiang chi kha ni tu wang chuan tuna hian Mizoram Lunglei players te hian Mizoram hian lalna in changani mo Mizoram in opani chumi omzia chu aizola players ta tak takan oma Lunglei players te team champion in ni thei chuan ruat tunga khovela pahni na ni thei nang ni hi pakhat na khovela champion in ni thei ti voina hina chiang em chu wang kan tumru na taimak na le ti ram na ne thok bezel turing ka cha chewa roi tu te point kan thei to pin kan support zerang chu ti hi voina hian ka soi lang du hrim hrim
chu wang chuan in kal le zel la tura thei top chua ma lampan turin du sakna sang ber ta hlan cheu ani ti kha kan soi chuan a top bera chuan lunglei district arm wrestling association players te tan lunglei district arm wrestling association roi tu te china ka soyang khan kan phat san don lo chewa in malam hun kal sel tura thei top chua support tu cheu in kan in ring reng kan in kau reng ani ti kha kan soya malam pan zel turin du sakta sang ber ka han cheu ni ti kan soya ni chu kalome leผู้ chairman kalome lungai district arm wrestling association OB te le member te players te wena local com zong zong chỉ phải các bộ chewa ALDC khoi tu mingin ka han ni ve chan chia he tiang kun lo mom tak mai din han som ve lo men mani ti khap ma sa in kan soi do chu ti rolin ka tho pui te ka thian te lo tel ve thei lo te anomo wangin thu pha karon choi sak boka when I yan thu soi tura don in ring pok ani che lo atin ti thu soi thiam lo chi hi kania chu wang chuan tam tak ka soi lo wanga amaro chu toi te ka han soi ve du chu kan in troi tu te point an soi tong khan arm wrestling lung le a ti tak se ta be na hi ala rei lo re me ya association no pang tak in ni po ti the ani chu ti rolin mizorama champion in han ni thei hi ka chuang in kalong pui chewa tin individual la champion mai te hi thil ti thei ani rolin apik takin a team champion ni tur hian eng discipline mai po hian tran rol that rol angai ema chu yin ron lo chuak thea ni wang hian kalom pui chewa in fuai tu te thorim na te players te thorim na te in sum thei na te hi alo lang chuaka alo par chuaka nakin zela malam hun zela ma son zel turin du sakna katlan bok cheu ole dia akal lo te po hi lak sak the kanum chuan in lo lak sakama chuan tuna ami pan ya fe chelam pang kan senti rang tu silarin pui ani hi gold medalist ani ya lahan loading karula kalang ang kamo ani ni si lo du suali ani poi gold ala udan dia kan lo me khalai khanin aizola min foto kan manager te lo lang hol me ya soan misar si kalau ding sela Ruben lang nang aizola ani yan gold pati ala ni junior la senior Lord for Zela ani 70 kg ya khan bronze medal ala isak la tan puya ani yan bronze ala ani chuan tahan lo din karula tha lo lal vele lo la Steve phải lạc sạc thì cần không em Steve ta có khá chút biết xem này là sao sorry biết xem này chút con sạc này Brenda là ruột pui rem ruột pui anh hiện 70 kg 70 plus gold ta là này Chuan Joseph Arnold ruột thì cả hiện 70 kg men sa bronze ala boka biết xem mình sẽ có lạc thật mình thì anh biết cái là kiếm thêm thế吧
an nula ho khat ti khan pro udah dikelai ojek sih kalau umum. oh sak tu lian ko ta la kun na mi se dei be do na an chu ta ko se lian ti oh yo ai lại nó ta chưa gì đó chưa bây giờ cô hay bún khóc này sẽ lấy cốc này rồi thế là mà hiến gồm từ cái lồng bọc hạt người ta là lồng bọc hạt lẽ rồi thế là hiện gồm phần thấy cả gồm bông như thế này ạ gồm box này gồm gồm này cái cốc này rồi thế là hiến Hello Steve. Cái kia một vài chân sửa rồi đấy. Vài chân. Suoja kan tak. Đó thế này nhé. Đây xin. Đúng là siêu xịn luôn. Thế là Kamu sendiri itu panin. Siapa ya? Sering ke mereka. Quán nó liếng tụi có hết thì hi ngay. Hay là đào cái thì phò. Yên nó nói được chứ. Khúc mà nó chụp ra nó là dính hồi tổng luôn á sao thì cứ đơn phát cái thế này có phải là cái gì cái mà thấy cái gì vậy luôn từ đây là cắt nào kan cắt cho nó đi tập tập anh buổi sáng là kia sẽ buổi sáng là sau đây là ini bukan seleksa. Jadi benar ini seleksa untuk dia. Jual, bersih. Oh, ini komik. Aku itu mau nambah keren. Oh, baik kan presiden untuk kumpul dona. Lúc nào mà barang tiền được mà. Yang ving lâu rồi ikut tadi hi. Rồi, lúc nào chứ mình. Tadi hi kan komik di dia kan itu tak itu isi itu dia. Ani ada lâu thầy lâu cấp tiền. Jual kan menuju layan support. Jual maksa. Ini sekali yang apa por Dios Kan senior vice. Hey no puite. Nga tuma maro. Hai boy lo. Tiệt thế mấy cái thằng tí chân. Nó đỏ vắt mấy. Am puite không ai khang phiêu mấy thế này. Đây ngao bằng chung mà. Kan senior vice president nun pui la pulautan hey. Panu.
Amrester, hindi ka tumakat eh, ilaw ni tumakat. Ang representative. Alas ay riha. Ba't tayo be?